Ito na guys. Thank you. Bayad ko. Bayad ko, PhilHealth. Gikandod ko nagbayad sa January 2021. Pero ako ma'am, Hi guys, puya, balik na ko. Palit na lang ko chokes to go paniud to. Sudan paniud to guys. Wala man ko gidawat sa Western Union, bayad sa PhilHealth. Hay buhay adto jud ko Anig City. Ito ko sa main magbayad ko no. Di na sila madawat. Una lang ta ani guys, gutom na ko. Thank you for watching guys.